Tanto que amor é fácil falar lagi. Kaya que eu falo da beata que tem uma taúna, o medical fusi Marianne Coca Funabai. Como pode uma lufa-lufa. Koi puno na etang perform luia bebê que utulongwa. O tuia na tukuri na fulapa pe opo e kau te fine me hitu ya tamani. Ko kuno ko puno na bilo ke forma talaya kau o pito aki ane eskelea na Filipini mai bebê he vai ko kahana o lanu i he vai anina. Ko hono besa na bilo ke hono pulu ke hoa bebe ko te unga pe hono pule oto na kufia bebê he taulana ko tapu lulu o whamo mua he maka whaki nanga anga e koia a haputala. Ko hoku kakoa ko he lana na tuia ke tak mamata aki ai kau fulau ewa ke hamonga maui. Hok teki ko pun na niko ia te e whanga whae o whamo fiskaki ai esu me oto me he mapu i whanga ke le lau kau aki ha kātoa ma peheni. Ko e tatauia ka te pokiau e lupalofa no fua ka te wanga o whano noa mo whakau no watu i whale po maka ki hao whiema wau. Ko e whasta o lunga o medical fusi Marianne Coca Funabai ko e mai noa a kuitsa lote ko e mata mea fo o wa ka ta mea lea ko e kalapu wasla a pe mei ni toa o kata ki o tata ko ni medical fusi Marianne Coca